Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya mbere ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2025. Ibihugu bya sadeke birimo gutakambira abarwanyi ba M23 kugira ngo izi nyeshyamba zirekure abasirikare ba sadeke zacakiye matekwa mu mujyi wa Goma. Ndasubiramwo, ibihugu bya sadeke byatangiye gutakambira abarwanyi ba M23 kugira ngo M23 ibe yarekura abasirikare ba sadeke bafashwe matekwa mu mujyi wa Goma. Amakuru yizewe Iyakure Official yamenye nuko abasirikare ba sadeke babarirwa mu majana bafashwe matekwa n'inyeshyamba za M23 ubwo imirwano yari irimo kubica bigacika mu mujyi wa Goma. Aba basirikare rero bafashwe na M23 ubungubu bahindutse imfungwa z'intambara. Sadeke irimo gukora ibishoboka byose kugira ngo irebe yuko yafunguza abasirikare bayo bacakiwe na M23 ku rubuga rw'imirwano mu mujyi wa Goma. Amakuru yizewe kandi yatohojwe neza na Iyakure Official aremeza ko abasirikare ba sadeke babarirwa mu majana ubungubu ari imfungwa z'intambara hariya mu mujyi wa Goma. M23 yabafashe matekwa, yabacakiriye ku rubuga rw'imirwano mu nkengero z'ikibuga cy'indege cya Goma, mu gihe abandi bacakiriwe mu gace ka Mubambiro ubwo M23 yari irimo yerekeza mu mujyi wa Goma. Igihugu cya Afurika y'Epfo cyakoze ibishoboka byose kugira ngo kirebe ko cyabohoza abasirikare bacyo. Amakuru twamenye nuko abasirikare benshi bafashwe ari abo muri Afurika y'Epfo. Afurika y'Epfo rero yararakaye mu buryo bukomeye cyane kuko inyeshyamba zacakiye abasirikare ba Afurika y'Epfo. Aba basirikare ba Afurika y'Epfo bari bari mu itsinda ry'abakomando bakomeye bari barimo kurwana ku kibuga cy'indege banze yuko M23 ikigarurira. Habaye ukurasana gukomeye cyane ku kibuga cy'indege cya Goma. Abasirikare ba Afurika y'Epfo babonye ibintu bikomeye, bamwe bamanika amaboko abandi banga kumanika amaboko. Abataramanitse amaboko rero M23 yabafashe matekwa ndetse ubungubu bakaba barahindutse imfungwa z'intambara, aho M23 yabajyanye mu bigo by'imfungwa. Amakuru atugeraho yemeza neza ko ubutegetsi bwa Afurika y'Epfo binyuze kuri Perezida Cyril Ramaphosa bamenye neza ko abasirikare babo benshi baguye ku rubuga rw'imirwano mu mujyi wa Goma ndetse ko abandi benshi bacakiwe matekwa. Cyril Ramaphosa yifuje ko igihugu cy'u Rwanda cyamufasha maze ngo kikamusabira abarwanyi ba M23 bakaba barekura abasirikare ba Afurika y'Epfo bafashe matekwa ku rubuga rw'imirwano. Amakuru atangazwa n'ibimenyesha amakuru byo muri Afurika y'Epfo yemeza neza ko igihugu cy'u Rwanda cyabyanze ndetse amakuru akavuga yuko u Rwanda rwanze kubijyamo rwose. Cyril Ramaphosa ngo yahamagaye i Kigali asaba yuko u Rwanda rwamufasha maze ngo rukamusabira M23 ikarekura abasirikare ba Afurika y'Epfo bafatiwe ku rugamba. Amakuru ava muri Afurika y'Epfo yemeza ko u Rwanda rutabikoze ndetse ko u Rwanda rwabonye nta nyungu rubifitemo. Amakuru ava muri Afurika y'Epfo yemeza ko nyuma y'aho igihugu cy'u Rwanda cyanze gufasha Afurika y'Epfo ngo kibasabire M23 irekure abasirikare ba Afurika y'Epfo, aribwo ibintu byatangiye kuba bibi cyane hagati ya Afurika y'Epfo n'igihugu cy'u Rwanda. Mwarabibonye ko abategetsi bo muri Afurika y'Epfo barakaye mu buryo bukomeye. Abategetsi barimo Minisitiri w'Ingabo muri Afurika y'Epfo bararakaye ndetse batangira gutangaza amakuru y'ibinyoma ku gihugu cy'u Rwanda ndetse banabeshyera igisirikare cy'u Rwanda.
Minisitiri w'ingabo muri Afurika y'Epfo yatangaje yuko ngo abasirikare b'u Rwanda barashe ku basirikare ba Afurika y'Epfo mu mujyi wa Goma. Uyu minisitiri w'ingabo kandi yatangaje amagambo y'ibinyoma aho yavuze yuko Perezida Cyril Ramaphosa yahamagaye mu gihugu cy'u Rwanda maze ngo agatanga gasopo ku gihugu cy'u Rwanda, akavuga yuko abasirikare b'u Rwanda nibakomeza kurasa ku basirikare ba Afurika y'Epfo mu mujyi wa Goma ngo biraza gufatwa nko gutangaza intambara kuri Afurika y'Epfo. Ngo nibwo rero imirwano yahagaze ndetse abasirikare b'u Rwanda bakarekera ko kurasa ku basirikare ba Afurika y'Epfo mu mujyi wa Goma. Ibingibi ni ibyatangajwe na Minisitiri w'ingabo muri Afurika y'Epfo. Gusa bino byose byari binyoma ndetse wari umujinya ukomeye cyane nyuma y'aho u Rwanda rwanze gufasha Afurika y'Epfo ngo basabe M23 kurekura imfungwa z'intambara z'abasirikare ba Afurika y'Epfo bafashwe matekwa mu mujyi wa Goma. Nyuma y'ako kandi ibintu byakomeje kuba bibi cyane hagati y'u Rwanda na Afurika y'Epfo. Perezida Cyril Ramaphosa nawe yararakaye mu buryo bukomeye ndetse ajya kuri X atangaza amagambo akomeye cyane ku gihugu cy'u Rwanda. Nk'uko mwabibonye kandi twabibagejejeho mu makuru yacu yatambutse, Perezida Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo yagiye ku rubuga rwa X afite umujinya mwinshi cyane kubera ko u Rwanda rwari rwamwangiye ubufasha bwo kumusabira M23 ko yarekura imfungwa z'intambara z'abasirikare ba Afurika y'Epfo. Cyril Ramaphosa yagiye kuri X maze atangira atuka cyane igisirikare cy'u Rwanda. Yavuze ko igisirikare cy'u Rwanda ari milishiya cyangwa se inimirise, abantu bitwaje ibirwanisho batari igisirikare, muri make yabise nk'umutwe witwara kinyeshyamba, umutwe witwaje ibirwanisho. Ibingibi ni ibintu byavugurujwe kandi byamaganwa cyane na Perezida w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame, wavuze yuko igisirikare cy'u Rwanda ari igisirikare cy'igihugu, ntabwo ari milishiya cyangwa se umutwe witwaje ibirwanisho. Aka kari agasomborotso ka Perezida Cyril Ramaphosa byari bivanze n'umujinya ukomeye cyane kubera ko abasirikare ba Afurika y'Epfo yohereje muri Kongo azi ko bagiye kurwana ndetse bagafasha FARDC bahindutse ibinebwe. M23 yabacakiye matekwa ndetse abandi benshi baguye ku rubuga rw'imirwano. Mu byatangajwe na Cyril Ramaphosa rero hari huzuyemo ibinyoma kugeza ubwo Perezida Kagame w'igihugu cy'u Rwanda yaje kumunyomoza ku rubuga rwa X ndetse agatangaza amagambo akomeye cyane. Perezida wa Afurika y'Epfo yari yabeshye ko abasirikare baje muri Kongo ari abasirikare baje mu butumwa bw'amahoro. Oya rwose ntabwo ariko bimeze, ni abasirikare baje bafite manda yo kurwana ndetse no gufasha FARDC kwivuna umwanzi. Kuba rero M23 yarabishemo benshi abandi kabafata amatekwa ni ibintu bisanzwe kuko bari bahanganye ku rubuga rw'imirwano. Ubwo Perezida Kagame w'igihugu cy'u Rwanda yari yitabiriye inama y'abakuru b'ibihugu bya EAC, yahishuye ko Perezida wa Afurika y'Epfo yamuhamagaye ndetse akamushyiraho ibikangisho. Perezida Kagame yabiteye utwatsi ndetse yongera gutanga gasopo ku gihugu cya Afurika y'Epfo, avuga ko azareba ibyo bikangisho ndetse yababwiye ko aho gukangata bakanga igihugu cy'u Rwanda bakabaye baragize icyo bakora abo basirikare babo bapfiriye muri Kongo ntibicwe na M23 ndetse n'abo bafashwe matekwa ntibafatirwe muri Kongo. Mu kiganiro Perezida Kagame yagiranye na Cyril Ramaphosa, Perezida Ramaphosa yemereye Kagame ko abasirikare ba Afurika y'Epfo baguye ku rubuga rw'imirwano mu mujyi wa Goma ari igisirikare cya Kongo cyabarashe. Cyril Ramaphosa yemeza neza ko M23 atariyo yishe abasirikare ba Afurika y'Epfo. Ibi ni ibintu yemereye Perezida Kagame ubwo bari barimo kuganira kuri telefone. Kugeza ubu rero amakuru arimo kutugeraho avuye muri Afurika y'Epfo aravuga ko Perezida Cyril Ramaphosa ndetse n'ubutegetsi bwa Afurika y'Epfo baba bamaze gushyira umupira hasi.
ngo babonye ko gukangata ntacyo bimaze, ubu ngubu batangiye gutakambira M23 kugira ngo ibe yarekura imfungwa z'intambara yafatiye ku rugamba. Batangiye kandi gutakambira M23 kugira ngo ibafashe bajye gufata imirambo y'abasirikare ba Afurika y'Epfo baguye ku rugamba maze bayohereze muri Afurika y'Epfo. Kugeza ubu rero abasirikare ba Afurika y'Epfo M23 yabafashe matekwa. Amakuru atugeraho aravuga ko babarirwa mu majana, abandi barenga 50 barapfuye, nubwo igisirikare cya Afurika y'Epfo cyatangaje ko abapfuye ari 13. Amakuru atugeraho aravuga ko abapfuye barenga 50 ndetse ko ibiziga byabo birimo gushakishwa. Igisirikare cya Afurika y'Epfo rero kirimo gutakambira abarwanyi ba M23 ngo kibafashe ibintu bitatu bikurikira. Igisirikare cya Afurika y'Epfo kirasaba ko M23 yabemerera bagakoresha ikibuga cy'indege cya Goma mu gucyura imirambo y'abasirikare ba Afurika y'Epfo bapfuye. Igisirikare cya Afurika y'Epfo kandi kirasaba M23 ko yakwemera abasirikare ba Afurika y'Epfo bakajya habereye imirwano bagatoragura ibiziga by'abasirikare ba Afurika y'Epfo maze bakazabijyana iwabo muri Afurika y'Epfo. Ikindi kintu cya gatatu abasirikare ba SADC barimo gusaba nuko M23 yabemerera bakajya mu mujyi wa Goma gufata ibipfungurwa ndetse bakabona amazi meza n'umuriro w'amashanyarazi. Ibingibi M23 nayo yababwiye ko igiye kubyigaho ikazabasubiza. Ku munsi w'ejo mu gihugu cya Zimbabwe habereye inama ikomeye cyane, inama ya SADC. Iyi nama yanzuye yuko abaminisitiri b'ingabo muri SADC bagomba kwihuta cyane bakajya muri Kongo bakajya kureba ko batahukana ibiziga by'abasirikare ba SADC baguye ku rubuga rw'imirwano. Nta kabuza rero aba baminisitiri b'ingabo bazaganira n'abayobozi ba M23. SADC ubungubu irimo gusaba M23 ko yakwemera bagacyura abasirikare ba Afurika y'Epfo baguye ku rugamba. Hari amakuru dufite kandi yemeza yuko M23 nayo hari ibyo izasaba SADC kandi bikomeye. Ibya mbere nuko SADC igomba gucyura abasirikare bayo bakava ku butaka bwa Kongo. Ikindi kandi amakuru arimo kutugeraho aremeza neza ko M23 itazemerera SADC gukoresha ikibuga cy'indege cya Goma. Oya rwose, abasirikare ba Afurika y'Epfo bapfuye ndetse n'abasirikare bafashwe matekwa. Biravugwa yuko M23 yasabye SADC ko yakumvikana n'igihugu cy'u Rwanda maze bakanyura ku mupaka w'u Rwanda na Kongo bakanyura mu Rwanda berekeza muri Afurika y'Epfo. M23 ngo ntabwo ishaka ko SADC yongera gukoresha ikibuga cy'indege cya Goma. Oya rwose, ngo nibumvikane n'igihugu cy'u Rwanda maze M23 nayo ifata abasirikare ba SADC ibanyuze mu Rwanda burira indege bajye muri Afurika y'Epfo. N'ibiziga by'abasirikare ba SADC nabyo nuko nguko ngo bigomba kugenda. Aya ni amakuru arimo kutugeraho avuye mu masoko yacu mu gisirikare cya M23. Gusa abasirikare ba Afurika y'Epfo ndetse n'abategetsi muri Afurika y'Epfo ngo barabona ko cyaba ari ikimwaro gikomeye cyane. Ibimenyesha makuru bikerekana abasirikare ba Afurika y'Epfo barimo kugenda nka za bihehe zatsinzwe, barimo kwinjira mu Rwanda ngo barimo kwerekeza ku kibuga cy'indege i Kigali. Ibingibi ngo byatuma abaturage ba Afurika y'Epfo bigaragambya ndetse ngo ubutegetsi bwa Ramaphosa bwaba buri mu mazi abira. Amakuru atugeraho rero aravuga ko Afurika y'Epfo ikomeje gukora ibishoboka byose ngo isabe M23 bakoresha ikibuga cy'indege cya Goma. Kuba ngo abasirikare ba Afurika y'Epfo banyura mu Rwanda ngo byaba ari igisebo gikomeye cyane. Ibimenyesha makuru byose byakwerekana aba basirikare ba Afurika y'Epfo. Abaturage ba Afurika y'Epfo bamenya yuko abasirikare babo bafashwe matekwa. Ibingibi ngo byagwa nabi cyane ubutegetsi bwa Ramaphosa. Ni ibintu rero byatesheje umutwe ubutegetsi bwa Afurika y'Epfo, bakaba barimo gutakambira izi nyeshyamba za M23. Amakuru atugeraho akemeza neza ko M23 nayo ititeguye kubyemera.
abasirikare ba sadeke bose ngo bagomba kuva muri Kongo ndetse bakava muri Kongo banyuze mu gihugu cy'u Rwanda, aho ibimenyeshamakuru byose bizaberekana ndetse kikaba ikimwaro gikomeye ku butegetsi bwa Ramaphosa. Vous voyez ce qui se passe ici, tout près de chez nous. Pourquoi ce silence? Est-ce que la communauté internationale ne voit pas les conséquences? Murabona ibibera aha hafi yacu, kubera iki hariho guceceka? Ese umuryango mpuzamahanga ntubona ingaruka zabyo? Ndababwira ko nibikomeza gutya intambara izakwira akarere kose, kubera ko abaturage ntabwo bazakomeza kurebera. U Rwanda nirukomeza kwigarurira amatware bagafata za teritwari mu bihugu byacu, nzi ko bazagera no mu Burundi, kuko barimo gufata urubyiruko rw'impunzi bakaruha intwaro, ubu barimo no kubohereza mu ntambara muri Kongo. Umunsi umwe bazaza no mu Burundi, ntabwo tuzabyemera rwose. Intambara izakwira akarere, tuzi imigambi yabo. Barimo gutegura ikintu kibi ku gihugu cy'u Burundi, barimo gutegura akantu mu Burundi, ntabwo tuzabyemera. Ku bw'amahirwe abarundi barabizi kandi baraburiwe. Niba umuryango mpuzamahanga utabyitayeho, hano twebwe i Burundi ntabwo tuzarebera ibyo biba. Ndongera guhamagarira umuryango mpuzamahanga gufata ibi bintu nk'ibintu bikomeye kandi bihangayikishije. Dufite ikibazo kitubangamiye mu karere, kandi si Burundi gusa. Tanzania, Uganda, Kenya n'akarere kose. Iyo uburasirazuba bwa Kongo budafite amahoro, n'akarere kose nta mahoro kaba gafite. C'est à toute la région, c'est une menace. Si l'Est du Congo n'a pas la paix, la région n'a pas de paix. General Evaristo Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi yongeye kuvuga yuko intambara ikomeye cyane irimo gukomanga mu karere k'ibiyaga binini. General Evaristo Ndayishimiye ubwo yari arimo kuganira n'abambasaderi bahagarariye ibihugu byabo mu gihugu cy'u Burundi, yababwiye ko intambara ikomeye cyane igiye no kugera mu gihugu cy'u Burundi. Yavuze ko abaturage b'u Burundi biteguye intambara ikomeye cyane kubera ko izava muri Kongo yerekeza mu gihugu cy'u Burundi. Mu kiganiro General Evaristo Ndayishimiye yagiranye n'abambasaderi, yaberuriye ababwira ko u Burundi burimo kwitegura intambara ikomeye cyane. General Neva yashinje igihugu cy'u Rwanda ko aricyo kirimo gukwirakwiza intambara mu karere k'ibiyaga binini, aho ngo kirimo kwigarurira ibice byinshi by'ubuseruko bwa Kongo. Abarundi rero ngo nabo baryamiye amajanja kandi bazi neza ko u Rwanda rushobora no kugera mu gihugu cy'u Burundi. General Neva yashinje u Rwanda ibirego bikomeye cyane. Yavuze ko u Rwanda rurimo gutoza impunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda kugira ngo zizajye guteza umutekano muke mu gihugu cy'u Burundi. General Neva yavuze ko akarere kose kari mu byago bikomeye cyane kubera ko intambara irimo kubera mu buseruko bwa Kongo ngo igiye kwadukira akarere kose. Ibingibi rero General Neva yongeye kubitangaza nyuma y'amakuru twabagejejeho tubabwira yuko yaburiye inzego za gisirikare ndetse n'umugambwe wa CNDD FDD, akabateguza ko bagomba kuryamira amajanja, ndetse akaba yarababwiye ko u Burundi bugiye kwinjira mu ntambara ikomeye cyane. Murabyibuka mu makuru twabagejejeho ngaha kuri Iyakure Official, twababwiye ko General Evaristo Ndayishimiye yateguje abarundi ko bagiye kujya mu ntambara ikomeye cyane. Niba utarakurikiranye iyo nkuru ushobora kumanuka mu nkuru zacu ukareba inkuru twanditse ko General Evaristo Ndayishimiye yateguje abarundi ko hagiye kuba intambara ikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Yongeye kubisubiramo rero imbere y'abadiplomate bahagarariye ibihugu byabo ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Umutegetsi ukomeye mu butegetsi bwa CNDD FDD yemeje ko u Burundi burimo kwitegura intambara. Ivyabona byose birerekana ko abasirikare b'u Burundi baryamiye amajanja. Irya nino ku mipaka y'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo harunzwe abasirikare benshi. Ku mipaka y'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda harunzwe ibitwaro biremereye cyane, ndetse n'abasirikare benshi b'abakomando b'igisirikare cy'u Burundi.
Amakuru dufite nuko ubutegetsi bwa Gitega ngo burimo kwitegura intambara ikomeye. Ubutegetsi bwa Gitega kandi bukomeje gukorana na FDLR mu migambi yo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Hari amakuru yizewe twatohoje neza yemeza ko inyeshyamba za FDLR zamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi ndetse ko zikorana n'imbonerakure n'igisirikare cy'u Burundi. Hari amakuru yizewe twatohoje neza yemeza ko ubutegetsi bwa Kinshasa n'ubutegetsi bwa Gitega barimo gutegurira hamwe guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, ngo bakazakoresha imbonerakure ndetse na FDLR bakazanyura mu gihugu cy'u Burundi maze bakagaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda. Hari amakuru kandi yemejwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda aho ambasaderi Olivier Jean Patrick Nduhungirehe, minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cy'u Rwanda, yavuze yuko u Rwanda rwabonye amakuru yizewe ko muri iyi minsi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari irimo kwitegura kugaba ibitero ku gihugu cy'u Rwanda. Hari amakuru rero yemeza ko bari gutera baturutse muri Kongo, abandi bagatera baturutse mu gihugu cy'u Burundi. Ubutegetsi bwa Gitega ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa barimo gukubita agatoki ku kandi bakavuga yuko byanga bikunda bazashoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Generali Evariste Ndayishimiye we arashinja u Rwanda ibirego bikomeye. U Rwanda ngo rurimo gutoza impunzi z'abarundi kugira ngo bazajye gutera igihugu cy'u Burundi ndetse ngo barimo no kubashora mu ntambara muri Kongo. Generali Neva arashinja u Rwanda ko rurimo kwigarurira amatware mu buseruko bwa Kongo. Ubutegetsi bwa Gitega ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa bakomeje gushinja igihugu cy'u Rwanda ko cyarungitse abasirikare muri Kongo. Ubu noneho Generali Evariste Ndayishimiye ibintu yabishyize ku rundi rwego. Aravuga ko u Rwanda rurimo kwigarurira za teritwari za Kongo ndetse akavuga ko afite ubwoba bwinshi ko u Burundi aribwo bukurikiyeho. Generali Neva aravuga ko ubuseruko bwa Kongo nibutagira amahoro akarere kose nta mahoro kazagira. Generali Neva yaburiye ba ambasaderi ababwira ko niba nta gikozwe ngo amahoro agaruke mu buseruko bwa Kongo, buri gihugu kizirwanaho mu buryo bwacyo kandi ko abarundi batazemera ko bazaterwa, ngo nta kabuza intambara izakwira akarere kose. Generali Neva mu magambo yatangaje akomeye yerekanye yuko u Rwanda ngo rufite umugambi wo gutera u Burundi ndetse yerekanye ko ngo batazabyemera. Mu magambo yiwe akavuga yuko bazahangana mu buryo bukomeye. Amagambo ya General Evariste Ndayishimiye arimo gusa nk'ashoza intambara mu karere. Ni amagambo rutwitsi ndetse ni n'amagambo gashoza ntambara kuko avuga yuko u Rwanda rwateye Kongo ndetse Kongo rurimo no kwitegura kugaba ibitero ku gihugu cy'u Burundi. Ni ibintu atabashije gutangira ibimenyetso ndetse amakuru akavuga yuko General Neva yaba arimo gukora mu nyungu za Perezida Tshisekedi ngo bereke abadiplomate ko ibintu bikomeye cyane ku Rwanda aricyo kibazo mu buseruko bwa Kongo ndetse no mu karere k'ibiyaga binini. Barundi kazi ndetse namwe mukurikirana ibiganiro bya Iyakure Official, ndabamenyesha ko mu gihugu cy'u Burundi ibintu bitifashe neza. Nkuko nabibabwiye mu makuru yacu yatambutse, hari ibintu bibi cyane bishobora kuba mu gihugu cy'u Burundi ndetse Perezida Ndayishimiye we arabizi ko mu Burundi ibintu bigiye kuyangara. Muragabe ibintu ntabwo byoroshye. Mu Burundi hashobora kwaduka imirwano ikomeye cyane itandukanye niyo Ndayishimiye wewe arimo kubabwira. Aravuga yuko u Rwanda aricyo kibazo, ariko amakuru dufite nuko ibintu bikomeranye cyane ubutegetsi bwa CNDD FDD. Hagiye kwaduka imirwano ikomeye indani mu Burundi. Muragabe rero ibintu ntabwo byoroshye mu gihugu cy'u Burundi nkuko nabibabwiye mu makuru yacu yatambutse. Intare za Sarambwe zirimo kugenzura umujyi wa Goma ndetse n'ibindi bice byose bigize uyu mujyi wa Goma. Abasirikare ba Kongo bacakiriwe ku rubuga rw'imirwano, ubu ngubu barimo kujyanwa muri kantonoma. Ndasubiramwo, burya ngo urucira mukaso rugatwara nyoko. Ubutegetsi bwa Kongo bwavugaga yuko abarwanyi ba M23 bagomba kurambika intwaro zabo hasi maze bakajyanwa mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo aho bagombaga gucungirwamo ndetse bakazasubizwa mu buzima busanzwe.
ibyo ubutegetsi bwa Kongo bwifurizaga M23 ubungubu noneho birimo kuba ku mugaragaro ku basirikare ba FARDC. Amakamyo menshi atwaye abasirikare ba Kongo arimo kuberekeza mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo, aho bagiye gucungirwa umutekano n'inyeshyamba za M23. FARDC bagiye kuyicungira mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo. Ibyo FARDC yifurizaga M23 ubungubu nibyo M23 irimo kubakorera. Uwahigaga yahindutse umuhigo. Ibintu byahinduye isura mu buseruko bwa Kongo ndetse n'ikimwaro gikomeye cyane ku butegetsi bwa Tshisekedi. Uyu munsi ku igenekerezo rya 31 ukwezi kwa mbere mu masaha ya gatondo, abasirikare ba Kongo barenga 3,000 bacakiwe matekwa mu mujyi wa Goma. M23 yaberekeje mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo. Bagiye kujyamo babafungiranemo bajye babacungira umutekano bari mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo. Amakuru aravuga yuko abazemera gukorana na M23 nta kabuza M23 izabaha intwaro nabo bakajya ku rugamba bagakorana mu kurwanya ubutegetsi bwa Tshisekedi ndetse no kubohora utundi duce two mu buseruko bwa Kongo. Abazinangira nabo M23 izakomeza kubafunga nta kabuza kugeza igihe ubutegetsi bwa Kongo buzakorera ibiganiro na zino nyeshyamba, maze M23 ikaba yafata umwanzuro wo gutanga bano basirikare. Hari amakamyo yagaragaye atwaye abasirikare benshi ba FARDC. Ni abasirikare byagaragaraga ko bafite ikimwaro cyinshi. Ni abasirikare bari bashorewe nka za bihehe zatsinzwe ku rugamba. M23 ifite morale nyinshi cyane ya gikomando yabashoreye ibajyana mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo, aho byari byarateganijwe ko M23 FARDC izayifungira. Aho bari gufungira M23 ubungubu M23 niyo irimo kuhabafungira hariya i Rumangabo. Abasirikare benshi ba Kongo bacakiwe matekwa mu mujyi wa Goma, abandi bamanika amaboko. Abangaba rero barimo kujya mu bigo by'imyitozo bya M23 ndetse hari n'amakuru avuga yuko abandi barimo kujyanwa muri za Canzu na Runyoni, aho bagomba guhabwa imyimenyerezo ndetse bakigishwa iby'ingengabitekerezo yo gukundana, ingengabitekerezo yo gukunda igihugu cya Kongo, ingengabitekerezo yo kubana hagati y'amoko ya Kongo, bakabavanamo ingengabitekerezo ya jenoside, ingengabitekerezo y'urwango ndetse n'ingengabitekerezo yo kurya abantu bashyizwemo n'ubutegetsi bwa Kongo. Mu gihe rero abarwanyi ba Generali Makenga bamaze kwigarurira umujyi wa Goma ndetse bakaba barimo gushorera FARDC nk'abashoreye za bihehe, ubutegetsi bwa Kongo nabwo burimo gukubita agatoki ku kandi. Ubutegetsi bwa Kongo buravuga yuko burimo gutegura intambara ikomeye cyane igamije kwisubiza umujyi wa Goma ndetse n'ibice byose bigenzurwa n'abarwanyi ba M23. Minisitiri w'ingabo muri Kongo yatangaje yuko barimo gutegura intambara ikomeye cyane, ngo bazarwanira mu mazi, bazarwanira mu kirere ndetse no ku butaka, ku buryo ngo bazakora intambara karundura, intambara igamije kubohora igihugu cya Kongo. Minisitiri Kabombo yavuze yuko ibintu bikomeye cyane mu buseruko bwa Kongo. Uyu Minisitiri Guy Kabombo yavuze yuko igisirikare cya Kongo kigiye kwambarira urugamba kandi ko hagiye kuba imirwano ikomeye cyane muri Kongo. Aya magambo ya Minisitiri Guy Kabombo yaje akurikirana n'amagambo ya Tshisekedi wavuze yuko igisirikare cya Kongo kirimo gutegura ibitero simusiga bigamije kwigizayo abarwanyi ba M23 ndetse no gutera igihugu cy'u Rwanda. Tshisekedi avuga ko aricyo gifasha M23. Tshisekedi avuga yuko agiye gukora intambara ikomeye cyane mu buseruko bwa Kongo. Guy Kabombo we yavuze yuko bagiye kurwana urugamba rw'umuhenerezo, ngo bazarwanira ku mazi, mu kirere ndetse no ku butaka, ku buryo ngo intambara bagiye gukora ari intambara zizigwa mu mateka.
Ni ibintu bikomeye cyane rero, ndetse amakuru arerekana ko ubutegetsi bwa Tshisekedi bukomeje gukusanya ibitwaro. Afurika y'Epfo nayo yinjiye muri uyu mugambi wa Tshisekedi wo kugaba ibitero kuri M23, ndetse yemwe ngo bagahangana n'igihugu cy'u Rwanda bavuga ko aricyo kigaruriye umujyi wa Goma. Ubutegetsi bwa Kongo bwatangaje ko abasirikare b'u Rwanda aribo bafashije M23 kwigarurira uyu mujyi wa Goma. Ibi birego byose by'ubutegetsi bwa Kongo u Rwanda rwabiteye utwatsi, ndetse u Rwanda rukavuga ko Kongo yananiwe gukemura ibibazo byayo, ahubwo ikaba irimo guteza umutekano muke mu karere, aho FARDC n'ubutegetsi bwa Tshisekedi barimo gufasha inyeshyamba zigizwe n'abajenosideri ba FDLR. Abasirikare b'u Burundi bafashwe matekwa mu buseruko bwa Kongo bakomeje gutabaza basaba ubutegetsi bwa Gitega ko bwaganira n'abarwanyi ba General Makenga maze abasirikare b'u Burundi bakaba barekurwa. Kuri uyu munsi ku igenekerezo rya 31 hari abasirikare b'u Burundi barenga 200 M23 yavuze yuko yacakiriye ku rubuga rw'imirwano. Hari abafatiwe muri za Masisi, ndetse amakuru yizewe aravuga yuko hari n'abafatiwe mu mujyi wa Goma rwagati. Amakuru yizewe aravuga ko imfungwa z'intambara z'abasirikare b'u Burundi zirenga 200, ndetse M23 ikavuga yuko izabarekura ari uko ubutegetsi bwa Gitega bwemeye kuganira na zino nyeshyamba, ndetse Burundi nabwo bukagira icyo bwemerera aba barwanyi ba General Makenga. Amakuru yizewe twavanye mu nyeshyamba za M23 aremeza ko mu mirwano yabereye mu mujyi wa Goma abasirikare b'u Burundi bacakiwe matekwa. Hari abasirikare bafashwe barenga 85 bafatiwe mu nkengero z'ikibuga cy'indege cya Goma. Umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare Liyetona Koloneli Wiringoma yabwiye abamenyesha amakuru ko abasirikare benshi bafashwe matekwa kandi ko M23 ibafashe neza. Hari amajwi y'abasirikare b'u Burundi yongeye kugaragara ku mbuga ngurukanabumenyi barimo gutabaza iwabo mu gihugu cy'u Burundi. Hari abagaragaye kandi mu basirikare M23 yacakiye. Umumenyesha makuru wacu aravuga yuko yiboneye abasirikare b'u Burundi barimo kujyanwa mu bigo bya gisirikare, aho M23 ibacungiriye umutekano. Uyu munsi ku igenekerezo rya 31 ukwezi kwa mbere hari video zagiye ku mbuga ngurukanabumenyi zerekana abasirikare b'u Burundi barimo gutaka cyane, barimo gutabaza ubutegetsi bwa General Evaristo Ndayishimiye. Ni video ziteye ubwoba iya Kure Official itashimye gushyira kuri YouTube. Gusa muri aya mavideo abasirikare b'u Burundi baragaragara bafite ibikomere ku maguru, abandi ku maboko, bakavuga yuko ari imfungwa z'intambara. M23 ngo yabacakiriye mu nkengero z'ikibuga cy'indege cya Goma. Aba basirikare barasaba General Prime Niyongabo arongoye igisirikare cy'u Burundi ndetse n'umugaba mukuru w'igisirikare cy'u Burundi, bakanasaba yuko General Evaristo Ndayishimiye umugaba w'ikirenga w'igisirikare cy'u Burundi babagoboka vuba na bwangu bakabatabara maze bakaganira na M23 ingene yarekura zino mfungwa z'intambara. Amakuru atugeraho avuga yuko M23 nayo ikintu kimwe cyonyine yasaba ubutegetsi bwa Gitega ari uko bacyura abasirikare bose b'u Burundi bari muri Kongo. Ngo nta musirikare w'u Burundi bashaka mu buseruko bwa Kongo, niba bacyure bose batumuke bave ku butaka bwa Kongo. Ajya ni amajambo akomeye cyane yigeze gutangazwa n'umuvugizi wa M23 avuga yuko nta musirikare w'u Burundi bashaka muri Kongo. Ibintu rero biracyameze gutyo, ntabwo M23 yatanga abasirikare b'u Burundi General Neva atemeye kuvana abasirikare biwe bose ku butaka bwa Kongo. Abari muri Kivu y'Amajyepfo, abari muri Kivu y'Amajyaruguru, mu duce twose baba baherereyemo ngo bagomba gutaha bagasubira mu gihugu cyabo. Iki kintu cyonyine ngo nicyo cyatuma M23 yemera gutanga imfungwa z'intambara yafatiye ku rubuga rw'imirwano.
Amakuru yizewe atugeraho yemeza neza ko abasirikare benshi b'u Burundi bagiye bafatirwa muri teritwari ya Masisi. Hari abo M23 yerekanye ndetse bavuga na matrikire zabo. M23 yasabye ubutegetsi bwa Gitega ko baganira, ariko ubutegetsi bwa Gitega bwo bwarabiteye utwatsi. Kugeza n'ubu ngubu Generali Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi avuga yuko nta musirikare w'u Burundi wafashwe na M23. Amakuru yizewe dufite kandi dufitiye ibimenyetso yemeza neza ko abasirikare barenga 200 b'u Burundi bacakiwe amatekwa n'inyeshyamba za M23. Ubwo yari ari imbere y'abamenyesha makuru mu gihugu cy'u Burundi, Generali Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi yarahakanye ndetse atera utwatsi amakuru avuga yuko M23 yafashe abasirikare b'u Burundi. Icyo gihe Generali Neva yaravuze yuko ata musirikare w'u Burundi wigeze afatirwa ku rubuga rw'imirwano. Yavuze ko iyo ngiyo ari guerre psychologique, yavuze ko ari intambara yo kwica mu mutwe abasirikare ndetse no kubeshya abanyagihugu b'u Burundi. Kugeza ubu ngubu rero Iyakure TV official irafite amakuru yizewe yemeza ko abasirikare b'u Burundi bacakiwe amatekwa, ndetse bakaba bakomeje gusaba abanyagihugu b'u Burundi ko bakora ibishoboka byose bakava mu menyo y'intare za Sarambwe. Kugeza ubu ngubu rero biribonekeza ko ntacyo ubutegetsi bwa Gitega buzabikoraho. Ubutegetsi bwa Gitega n'igisirikare cy'u Burundi baratanze abana b'u Burundi ngo bajye gupfira muri Kongo. Abafashwe matekwa nabo ngo bagomba kuzirwanaho. Ntacyo ubutegetsi bwa Gitega buzabafasha. Hari amakuru twamenye yuko benshi mu bafashwe ari abo mu bwoko bw'abatutsi. Generali Neva yari yarohereje muri Kongo ngo bajye kurwana. Ubwo boherezaga abasirikare b'u Burundi muri Kongo, mu minsi ya mbere batoranije abo mu bwoko bw'abatutsi, nibo boherejwe mu mashyamba ya Kongo ngo bajye kurwana. Abangaba rero Generali Evariste Ndayishimiye ngo yashakaga kubikiza kubera ko ngo abafata nk'abagambanyi mu gisirikare cy'u Burundi. Kuba rero ngo M23 yarabacakiye ku rugamba ngo ntacyo bibwiye rwose ubutegetsi bwa Gitega, ngo ababafashe nibashaka bazabagumane. Aya ni amakuru twavanye mu masoko yacu yizewe mu gisirikare cy'u Burundi. Mu gisirikare cy'u Burundi injyane zirakomeye cyane. Generali Neva avuga ko abasirikare bo mu bwoko bw'abatutsi abafata nk'abagambanyi kandi bashobora gutembagaza ubutegetsi bwiwe. Niyo mpamvu rero benshi mu bo mu bwoko bw'abatutsi yagiye abarungika muri Kongo, akavuga ko aribo bagomba kujya kurwana n'abarwanyi ba Generali Makenga. Ubutegetsi bwa Gitega bufite ingengabitekerezo ya jenoside, aho bavuga yuko abarimo kurwana muri Kongo ari abatutsi bashaka kuvanaho ubutegetsi bwa Kisekedi w'umubantu. Intambara ngo zirimo kubera muri Kongo, ubutegetsi bwa Gitega buvuga ko ari amoko arimo kurwana. Ababantu ngo barimo kurwana n'abanirotike. Ubutegetsi bwa Gitega rero bukavuga ko abo bwohereje muri Kongo bagafatwa na M23 ngo niba ari abatutsi n'ubundi ngo bafashwe na bene wabo b'abatutsi, ngo ntacyo bazabatwara rero ngo nibashaka bazagumeyo. Aya ni amakuru atangazwa n'amasoko yacu mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu gisirikare cy'igihugu cy'u Burundi. Kuba rero ubutegetsi bwa Gitega bufite ingengabitekerezo ya jenoside, bakaba bafasha FDLR yasize ikoze jenoside mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse ubutegetsi bwa Gitega bukaba bukorana na Kisekedi mu kwica abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, cyane cyane abo mu bwoko bw'abatutsi mu buseruko bwa Kongo. Ibingibi birerekana rwose ko ubutegetsi bwa Gitega butitaye ku basirikare b'abatutsi bafatiwe muri Kongo, ngo bafashwe na bene wabo bazabakoresha icyo bashaka. Niko umwe mu basirikare b'u Burundi yigeze kubwira umumenyesha makuru wacu Iridefonse Habyarimana akorera mu bice by'igihugu cy'u Burundi.